Pozdrav sve ljudi, moje ime je Dominik i danas ćemo raditi challenge. Radi se jedva challenge, sada ide vegeta challenge. Jedva challenge sam radila na praznicima, a vegeta challenge ćemo raditi ovdje. Vegete. Čekajte, donijet ću čaše vode. Ljudi, donio sam vodu. Ladno. Ljudi, danas ćemo inače snimiti 4 klipa. Snimio sam prvi, Happy Wheels, 3. epizoda i ovo je drugi i još 2 ćemo snimiti 2015. i Minecraft preživljavanje. Ladno, ali neću snimat kod mene Minecraft preživljavanje, nego kod mog prijatelja. Vidjeli. Ja, u tom se ne čuje da zatvorimo vrata. Ja uvijek mijenjam lokaciju gdje da idem, ali šta ću? Snima mi se pa, ajde, gdje sam tamo snimati. 30. Da, ljudi,